To je bio, ja znam, recimo, protočni bojler te odluke OHR bio. Ta odluka uopšte, dakle, to nije odluka OHR-ova. To je odluka Michaela Murphyja i ove administracije Escobara i njih. Oni su to izgurali, ja sam protiv toga, potpuno slažem tu, on mora nositi odgovornost i mi ne možemo njemu pružati bezuslovnu podršku. Jer istraga je pustila isto, Hrvatska očekuje od njega da sad mijenja dalje izborni zakon. O tom se radi. Dakle, nama ta institucija je bitna. Ali kako to ide? Ali da ne bude visoki predstavnik Zagreba. Ne radi se, ne valja nikom bezuslovnu podršku davati. Kao evo podrška pa ti radi šta hoćeš. Ne. Ti imaš podršku našu, apsolutno da radiš svoj posao. I imaš podršku ovdje i najvećeg broja građana, najvećeg naroda, najvećeg bloka stranačkog, svega. Međutim, treba tu uslov staviti. Ukoliko ne budeš radio svoj posao, ukoliko budeš htio da promijeniš zakon izborni, mi smo protiv. Tražit ćemo gašenje mi tvoje. Ideš odavde. Ili što je rekla predsjednica vanjsko-političkog odbora u britanskom parlamentu, kaže, ja ne mogu vjerovati ovdje da on to uradio, a da nije bili nasilni protesti. Dakle, da nije na taj način ugašen OHR. To je ona rekla, dakle, tad. On može imati potpunu podršku da radi svoj posao. A on da tu, prije svega ja ne vjerujem u tu priču da Andrej Plenković njemu može diktirati to.